Mina ama-South African ngiyalizwa lithi abantu bahambe. Yes, abahambe. Kodwa kule enye into phakela umthakathi noNgizwe noJacinta kule enye into engifuna ukuyitshela yona. Kwabantu babuye eZimbabwe. KunamaSuthu, kunamaVenda, kunamaChangane, kunamaXhosa, kunamaPedi, kunamaShona. Uyabona lowo mhlobo lo sengiyibalile la. Hawu le impela ungayitshela isheshe igijima iphakama ihambe. Noma ungathi fuse wena. Hawu 2 minutes umuntu wakhona benyakazile le. Kuzobuya omunye umhlobo man. Angazi ukuthi amakhanda kanjani noma lo kuthiwa ngamaNdebele. Hayi phakela umthakathi lapha hayi abufike kwangqingetshe. Okuthiwa ngamaNdebele. Uyazi lwana umuntu wakhona yathi umtshela ukuthi umfula ugcwele. Uzothiwa hayi ilezi ezizumfula ngogodo. Kuthiwa hayi ngifuna ukuyafika kuwo. Ngifuna ukuyawutesta news ukuthi utshona okunganani. Leziyana ndoda zakhula zinethwa ilizulu egangeni umuntu wakhona mawufuna ubona vela amakhanda omina umuntu benethwa lizulu lesiqotho ebemanzi ebuye wome ebuye limnethe segangeni niqhuba inkomo ebuye wome khona apho behamba ngenyawo emeveni egagwini ileziyana bezibhukutshe emadamu ya lindebele leno alezana zibuyele emuva mkani. So amakhandazo leziyana ndoda so madoda ngaphonga uvuma lula nje leziyana ukuthi vele unembeza zawuchiya kudala vele egangeni. Yabo unembeza zawuchiya egangeni vele kudala. Lapha kunzima lapha kubuya lapha. Kathi zona ezothiwa ngezecholocho ngapha yiwo phela amaNdebele akho wena. Akuphonga uchochozwa nje kuthiwa what kunzima lapha mkhala lapha uqala ucabange lami nje ngiqala ucabanga mawufuna ukuyangena nje ezweni labo. So amaNdebele mkhaya vele uyacabanga na ukuthi labantu ngabakhipha kanjani.